Hallelujah. At tinawalpalabas sa durag itinad-aral tayo about husband and wife. Pero ano ti teaching dito'y Bible about husband and wife, about family, about relationship. So nga hanga malpas dito'y. Amen? The more nga dadalam, the more nga aglawlawag. So nga, tayong sumardeng ag-adal. So naisuro-suro ka na kayo about relationship. Ni napalabas about relationship, the marriage. At the relationship, alang di body, di ejay, spirit, soul, and body. Spirit and body. Amen? Nga malangan nga nalabsan jay soul. So spirit, soul, and body. The relationship, the husband and wife. Amen? So, kailangan ngaglawag ka na ito ay. And then, nadadal tayo, na dyan nga relationship, so tikasidgan, nga binangon ni Apo Diyos dito'y earth. Husband and wife, relationship. Dahil tikasidgan, nga binangon na, nga relationship ti tao. Amen? But, iti lalaki, the number one nga karelasyon na ni Apo Diyos. Amen? The Garden of Eden, ti Diyos, tiin mo na nga karelasyon ti lalaki. Ken iso ti kasidgan nga karelasyon ti tao, ijay heaven. God. Amen? No, dito'y earth, husband and wife. Ngam no relationship, ti tao kinaiday heaven, ni Apo Diyos. Iso nga kailangan, nga ni Apo Diyos ni number one. Number one, ni Apo Diyos ti family. Kay relasyonan ti family, wano ama, ni Apo Diyos. Santo the relationship ti husband and wife, santo the relationship ti parents ken children. Kastat is set up ni Apo Diyos iti relationship iti family. Okay. So tuloy di panag-adal. Next manen, ay pakita ka na kayo kat daytoy Exodus 12 verse 21. Natiget kong nga makita yun dito'y about the Passover lamb. Then Moses, basa? Then Moses called all the elders of Israel together and said to them, Go, make out the lamb of young goat, each of you from us, and slaughter the Passover animal. Yan. So makita dito'y, go pick out a lamb or a young goat for each of your families. The Dumac clan, kunanay jay, pero ito'y families. And slaughter the Passover lamb. So dito'y makita tayo na even in the Old Covenant, makita tayo ti pananganda per family. Katikananda to'y itiray ito nga time ti Passover lamb. Sino ti Passover lamb? Ni Jesus. So ti in my when inted ti Ama nga Passover lamb tayo. Hallelujah. So da new covenant nga Jesus is our Passover lamb. So now, manen, ito ay kaya't kung ay suro ka na tayo, na dyan, family tayo, kailangan, nga dati time, nga mangan tayo dito'y Passover lamb, nga may maysa nga family. And a group, or
ti the whole family. Amen? Kailangan pagsasanguan nyo dyan, pass over lamb. Amen. Ulit ako man, ti Passover lamb ni Jesus. So ngay day family tayo, kailangan tayo nga that time, may sursurok na dyan, ada day family devotion tayo, naglalanglang tayo nga mangan. Not only day communion, as a church, but and a family. So, maban tayo pa dyan, tapos maawatan tayo ti kayat kong asawan. Communion, amo tayo diyan. 1 Corinthians 11, 23 and 24. Basa tayo na to eh. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." Amen. So magkita yun dyan. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it." So naituloy tayo dito nga basaan gana ti last verse, "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Amen. Okay? Verse 27, "So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord." Kana nga, dati masakit, dapay natay, kurang di jay. Ngam no, mawatan tayo kumadi body ni Jesus sa tayo mangan hanga negative ti result. Almighty health, almighty light. Ijay panangan, ijay Passover lamb. Tadaday communion picture na dadjay kada tayo nga new covenant, dadjay Passover lamb, ijay old covenant. Okay? Naadalyon? So kailan maawatan yun diyay nga ti kanunda idi ket dadjay lamb. Mangala dati lamb ket kanunda per family. Amen. Datayo met tatla communion. Pero dati mas deeper than that. Kayat na sawahan. So dadjay panangan mo the Word of God with your family. About the gospel. Amen. So in our family, ti may isa nga makita tayo kumaritoy, ti panangan tayo ti Word of God about the Lamb, about Jesus Christ. So the dumang families are the family devotion. Okay? Family devotion. So I encourage you to do this. Ito'y family tayo. I-set you the family devotion. Okay. Note you dyan, family devotion.
Amen. Mangan kayo ijay the Word of God. Ijay kayo nga kanan di Passover Lamb. So ijay family devotion, mabalin nyo pa nga communion. Ilid mo da jay nga ama. Jesus. Additional. Amen. Okay, mabalin nyo ang communion. Pero ti mas deeper nga message na diyay, mangan kayo, agadal kayo, jay Word of God about Jesus as our Lamb. Mangan kayo ijay, because the angel of death adang agpaspasyar. Handang at that time, they the old covenant, even that, adalata dagijay. Nawatan niyo. Ada dagi saksakit na bumisita. Ada dagi demonic activities ti demonyo. Mapadasa na nga mang destroy the family. Ada niyo ti maysa nga kayat ni Satan nga destroyan ket family. Aming nga binangon ti Dios kayat na nga destroyan. Ket ti Dios sinang bangon ti family. So nga kaaduhan nga problema ti tao, family. Hala nga personal. Personal, family, amen. Country, city, pero, that number one, that the relationship ti tao ti Dios, that the number one, kayat ni Satan na destroyan. The number two, kayat na destroyan di family relationship. So para sa inyo nga i-review, when studying, ti ayan ti ado of problem, when ti ayan ti ado nga attack ti enemy, the husband and wife. Families, anak. Amen. And even Jesus na ibaga na di ay. Ano umayak, yag ko ti sword. Kat enemy, yun to worst enemy, is your family. Tanuhangan na born again, ti da dumang member, aglalaban da ita. Gapukin ni Jesus. So makita tayo rin nga, dakal di problem kasang sangwan ti family. Kati makaisave ka na tayo dyan, ti Passover Lamb. So ngay kanyo iti importance ti devotion ti family yo. Hallelujah. No maurnong yo, urnongan nyo, kat na di maurnong yo, kat di isupay. Nagasat kayo no, na-born again kayo amin, tanaglaka. Nuang kayo na-born again namin, baka dati mangmadi. But kitaan nyo nga i-work out yun na ito'y. Sang kaibagak ka na kayo, ti kapapatganan ijay, biyag ti may sa nga tao is your salvation. Salvation of your soul from hell. Kitaan nyo, day kunak, matmatay ti tataw, urian niya nga libel di biyag. Di adal, awan adal na, baknang, pobre, matmatay ti tataw. Kaya't nga sawan, nga talaga da papapanan tayo nga sabali, nga eternity. How about your family? And prepare you ba niya? Dahil pag tinulungan nyo agasawa. Amen. Okay? Mabantayo dyan. Nuna kay Micah chapter 7. Beginning verse 4. Pasa.
Verse 5. Don't trust anyone, not your best friend or even your wife. Okay, ay sos. Even your wife, ha? When ata ti pagtrasan tayo, number one, God. Amen? So, of course, sa nga di asawam tayo, ti trust mo, God. Verse 6. Okay, kita nyo, ha? The daughter? Okay. Kita nyo oh, you see? Kita yun, so nga pati agkakatugangan, manugang, kas ka na ba? Your enemies are right in your own household. No, hanya may sympathy ay, this will happen. Okay. So, mamisan, bye-bye, antay ng orta, datayo na mamisan, nakafocus tayo lang, di may sangabanag about money. Di ka importante, ang kada tayo, kwarta. Nga, kanan ti tiyan. Pati kanan, the spirit mo nga lamb, nga dapat tadya ti pagpiyastaam, dapat tadya ti rambakam, ti piyasta ti Paskwa, ti kaya sa ti Passover, ni Jesus. Ti kanan nyo ijay lamb. Ti kanan nyo ijay unleavened bread. Amen. Kat paspasan nyo pa'y ngamangan. Hallelujah. Ang kayong agpatay-patay ngamangan. So awa naglaladot ngamangan, iti Passover lamb na. Kat ti kadwam iti ngamangan is your family. Oh, hallelujah. So, nga nagito'y itikitan tayo, adatayo ti last days, pero ora adatayo ti last days, sangbutan tayo ti panawan. Redeeming the time for the days are evil. For your family. Your family is your ministry. Hallelujah. So, nga kayo nakapokus lang ti money, di kung nakpalawangan nyo ti focus, iti biyagyo. Ang kayo ang focus ti may salang nga banag kat ti focus mo palang kat material things. Number one nga focus tayo, God. So kita nyo, don't trust any one, even your wife. Oh. You see? Hallelujah. Trust in the Lord. Ta, iti worst enemy or the enemy are right in your own household. Adda dita household mo ti enemy. But you need to know, nga amin dagiti mang mangyari nga negative things, there is spirit of death or spirit of Satan nga mangkokos ijay. Amen. Hallelujah. Kita nyo dyan ko na ni Pastor Lando. No sabali, no kaarubam lang. When no dadu mga tao kayang-kayam. Ngam no jay family nga mismo, talaga nga nadagsen. Makapasangit. Maulaw ka nga talaga. Sure, ni Pastor Lando, conformity turungam, ure rabi. Kung marka nga pan, agkap-kapi nga, among-amo, no apay nga nakadanong kay day. You see? Apay nga daragay nga testimony. Ngayon, overcome tayo. Because of this. Your enemies are right in your home. Oh, so nga, hanggang palang agbiro ko, adudan ijay. So isimpamon, i-work out mon, mangan kayo ti
Passover Lamb, Jesus Christ. So lang ti makaabak ka nga Spirit. So nga magkaroon kayo di family devotion. Isuro-surok na dyan. Ura lang kumada prayer agreement yung agasawa, noda. Ura to pa di dyan, ag holding hands na kunam. Nagrigat nga ibagan to pa'y. No apay. Lalaki ti mangi-initiate. Kuma dapat. Kung kita nyo, nagrigat. So anuhan nga ibagan dyan lalaki, no pa isuna ti dapat, na kayon nga babae. Ag holding hands naman tag kararagta. Amin. And then, ukwa, inayon nyo di ubing. Da kami, aramidon mi di pero saan nga inaldaw? Pero adda diyay. Hallelujah. Lalaki kayo di. Holding hands naman. Hanlang di inalaing katikis. Ay, mayat diyay. Pastor Orlando, pero ang alam na kapukos tikis. Kato nagkiss kayo, solve ng problema. Mayat na diyay, pero that's not enough. Ag-sharing kayo the Word of God, and then nag-pray kayo, and then, maramdamay, na nyo diyay, anak. Katnuhan nga, umay ti anak, apun Tada nga rudon da diyay, hanta yung nga nairugrugi gamin. So nga nagasat kayo nga new couples. Nga ubing pa lang da kayo, kasubrangan ni Armel, ni Judah, kaya yo pa lang di ay. Ngam dagdayan, may dagdangag to Word of God, katlalakayon ti anak da, medyo nailawanan. But we need to restore lata da jay, i-work out tayo lata. Parasan tayo lata nga gadere ni Suda. Amen. So, family devotion. Ti pang i-applyan nyo jay. Katnuhan nga klik jay, nyati ka sana, jay party. Sang kay bagami kada kayo, adu tagday, han nga dapat kuman nga agparparti tayo. Pero for the sake of your family, nga maurnong. Amen. Mang-schedule kayo Isu da di pang usaran nyo da jay wedding anniversary you. So nga, numabalin lang kuma. Haning ay celebrate mo tanan da jay because we know it. Pero celebrate mi no minsan, tapno kitan nyo mat. Tapno i-celebrate nyo. Hanta yung ay baga nga ikumkuman the Bible, nga i-celebrate nyo ti wedding anniversary yo, awan nga mabasam da jay. Birthday da jay. But for the sake of your family, do this. Hanyo nga sayangan ni gastusin nyo. Panunutan nyo di unbeliever kayo. Ginasgastos nyo ti gasot-gasot, 1,000 kini Satanas. Nga tikinkinan nyo ijay food nga nagapo kini Satan to destroy you. Inom, pulutan. Nga minsan naglaban jay ama, kin anak. Magkaroon pa iti sakit. Da kita panunutan nyo. Now, tata, nga nadyusanan jay family you, ta jayan ti work out you. Wedding anniversary me, kas jay gamin, han yung ibaga nga, ululay pa lang data, supay nga paggaskastusan. Anya yung pangusaram di material things. Anya pangusaram? Di ba ti pangusaran tayo iti purpose of God? Because believer tayo.
Sa bali tayo tilubong. Haan nga ti kwarta tayo kat pangbiag itinayin lubungan. Usaran tayo day to fulfill the purpose of God in our lives, in our families. So, ang kailangan magkaroon kayo di devotion, kat nuhaan nga click ijay, pero kailangan nga dadayan. Ag-click man o nuhaan nga mag-gather mo, you need to start. And then, number 2, nagide parties ide family. Amen. Wedding, anniversary, birthday, nyapay, pangusaran nyo. Thanksgiving, nang kayo ag-beach. Amen. Hallelujah. Hang kayo nga pasyar nga wang gapgapuna. Kailangan ada purpose. Ti Diyos nga day di unagyo, or orayan da kayo nga mga i-workout. Tano i-workout yo ag-work. Isu namat. Namat kami mabalin nga kasla ka robot nga pag-udangan na. Nga urayhan mo nga aksyonan. Na ibagabagakon, the grace of God nga ni Jesus Holy Ghost, no ma-receive mo, pag-aksyonan da ka. So nga sikatag aksyon by the power of grace. Hallelujah. So, dapat ay, party kayo, dapat panggap yung amin ni Jai. Kitaan nyo ka di. Tano, minsan, may sal lang bukos tayo, biro tayo kwarta. Ngam no panunutom gamin, pangusarak ditoy. Bumaknangak lang ba? Mga anak, anyada Jai. Uli-ulitak kada kayo ti purpose iti money, material things to fulfill the purpose of God. Hala, isit yun at jay. No, agbibits kayo, inayon nyo na po Diyos. Agsisirin kayo, halang pan ag-relax. Tayo minsan kasi lang kada tayo ag-relax. Nakaminto pa papastor. Daduma ko na da. Narigat mo ministry amin. Pati angis mo, ministry. Matam, ministry. Tayo mat ag-unwind tayo mat ag-relax. Nga mamoy, nakita ka na paras ko. Padasan tayo ag-retreat. Sharing latamot the Word of God. Kada kami no, da pa paran may hanak mat ka makarelax. Nabanugak kiti iti bagi. So, hanak ang believe dyan relax. Tilangan aramidak, pipiyapay nga nagkarkararag tayo. Amen. O, kitaan nyo? Dagitan kami nung minsan di mapaybayan sa tayo kuna kaya po di pamilya ko pastor, kararagaman ti pamilya. Haan nga tumalab aming nga prayer lang. Bigla nga naisimpa ti pamilya. Nga awan inak-aksyonam ka gito Uray pa'y abon umugatas dada. Apo Diyos din pamilyan dana. Isimpam. Kat bigla na lang, ngahang kayo nga kung communicate kat na isimpa. Ay sus, nagganas na itang kararag. Haan nga mabalin di kas jay. Ti process jay prayer, ipakaawat na jay word na taaksyunam. Amen. Haan nga da jay, ang kayo nga nagkarkararag, awan ti sharing you, kat na isimpa kayo nga automatic. Dapat na jay,
napanin matindar lang ti men's and women's, tinamingsan, hanga na isimpa de family na no kabigatana, nag-give up. Ay unay dagitoy. Adayamat ayat te kasta. Ngayon ka lang nagdungag na minsan kat na isimpakan. Adamat de nangag na ti prosperity, ang abinmaknang no kabigatana, ay apo dagitoy. Inuubing nga talaga, yung panunutan. Ito pa'y nutulang pangangalngal mo, numakan. No, word of God, akas nakaubing, panunot. So you need to overcome those things. Hallelujah! Adda ka na kayo ni Jesus. Kaya yung ay work out. No laang ibagayo kini Lord, nga aksyon ak na ito'y help me, tulungan na kanya mo Diyos. Amen. So makita tayo verse 7. As for me, I look to the Lord for help. Amen. Hindi ka kami nag-trust. Kayam na ita. Karoon kami di family devotion, family prayer. Amen. Family sharing. Nagigyan lalalakin tumot namamingsang nga awan nak-aksyon. In Jesus' name. Tak kayo nga lalaki ti ulo, so da kayo tag-aksyon. Ngam no handa nga aksyon, nag-aksyon ka nga tengedan. Bareng agpusipos niya ulo. Ngam awan utak king kay. So nakumayan ti utak eh. So, panunutan niyo, ag-report kanto kini Apo Diyos. Nya i-report mo to kini Lord. Bagamba, mission accomplished. Ket the mission mo ditoy, your family. Sige man. Nata i-report mo kini Lord. Apo Diyos. Busy ak kami na mumat. Ang kung na igat ti family amumat. Busy ak ti trabaho. Kung na Apo Diyos, ambayan ng in preachment ni Istasyo day. Tinutulong mo. Kung na nga eh. Ulit akmanan, tikit kitaan ni Lord nga rod, ijay family, kat godly children, godly family, tikit na. Dito kayat na mabuya. Dito kayat set up na, kayat na, nga mang-establish ti family, kakasjay. Even before the foundation of the world, that stand di plano na ti family. So that tada tayo ti mang fulfill. Kat no haan pa lang ma-fulfill, work it out. Kat no adan na ma-fulfill, continue. Aksyonan nyo. Budget your time. Budget your days. Taitsan nyo tal daw. Pati man langan dagiti panibabaga. Not only money, mano ti oras iti one day. Okay, 24, mano tights na. Nasurok nga 2 oras. Ted mo kini Lord, hey. I-budget mo rin for your family, for your meditation. Amen. Every day, so mano ti bagi natin 1 week. Okay, 14 hours nga nasurok, kuram, hanan, baka 16, 17, 20. 1 week. Mano ti bagi natin 1 month. So, kakitaan nyo ti Jehovah's Witnesses, dajay, ada oras. May tida, kadlangan busbuson da dajay nga house to house. Tanuhan da busbuson dajay,
Masingir day dyan. Harabahaya rabose. Mabalihan mo nakita, anmat nga biblical na ito, pastor. Pero amin nga banag, ada party ni Apo Diyos. Ijay kwarta madabagi na. Ijay kano madabagi na. Ijay time mo adabagi na. Aldaw adabagi na. Ano nga bagi amin? Ijay panunot mo adabagi na. Ijay puso mo adabagi na. Bagim bagi na. Now. Alayon. So now, nga click the family devotion. Nagiti parpartis, nagiday importanting occasion. Usaran nyo gamin diay. So nga da dyan, aming sanda dengdeng kakadwa. Awan mo ti birthday, the Bible. Uro ito pa, ito yung Mother's Day, apay adaya dayta. Father's Day, apay adaya dayta. Wedding anniversary, apay adaya dayta. Kat no amin nga awan, kat awanem, maaramid mo aya, dagay daduma nga banag, nakayat ni Lord nga ramidom ko man. Amen. Nuhaan na lakit di, nga ipansi ka nga agbasol, hangadakes. Hallelujah. Okay, for example, han palang ag-click tagi parties. Yan, tagi party. Han palang ag-click, nyangay ti kastam. Next. Tapnulaeng maaramid mo da jay. Piasta ti Paskwa. I-apply mo di family. Nyangay. Dagiti da duma nga the best. Dagitoy days, years, nga isil-celebrate itatao, kaspargan, Christmas, awan nga talaga ijay. Pero ijay kayong ag-gather. New Year. Hallelujah. Han nga isot kay salakanam da jay year or days, pero possible nga maisalakan ti family ijay nga time. So nga nagita ti pangusaran itoy taday family isuday ta tagbalin nga kabusor mo nohaan mo may set up. Nagitoy tadadalan tayo. Tandaan nyo hang kayo na biyag dito'y earth tapno aramidan nyo ti kayat nyo. Nabiyag kayo dito'y earth tada ng biyag ka na kayo. Ti Diyos. Nohaan kuma nga day plano na handa ka nga pinaada. Hanamat ngayon plano nga maada ka tamapan ka dyan piro. Ti plano na mapulfill kin ka dyan in design na. Pero da dyan ti han tayo nga aksyonan gamin. Nga minsan karkal ka na tayo nga lalaki kasasaok na kayo nito'y. Amen. Dakdakkel iti influensyo than your wife. Kalagiti ubing nyo. Amen. Hallelujah. Sige, verse 7. As for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me. And my God will certainly hear me. Amen. So, agpatulong tayo ti Diyos, ti panang fulfill tayo ditoy. Amen. Nagganas man ti pamilya nga mabuo, nga kastoy. Hallelujah. Woo. Kayo kaming agkanya-kanya. No family, kayong agkanya-kanya. Tamadamdamain, tulin makaikan, kanya-kanya dan, o anmang asikasuking kan. Uray umara-aray ka ijay, sikladuyon da kan. Tahan mo inararamid gamin, dapat mong aramidan basol mo
Sumaban tayo dyan. Matthew chapter 10, verse 34. Listen. Sige, basa. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but sword. Okay, kita nyo ni Jesus. Even Jesus. So umay iti word, ijay family tayo, possible nga, inodamo, di tayo nga mariribok. Tamamati dyan duma, han dyan duma, so, iti enemy nga, umununa, jay member of your family. You see? Pero da jay nga ro jay isital ni Apo Diyos. No aksiyonam da ito may isurusuro tatam. Okay, next verse. I have come. Oh. Oh, so nga, dagito yung makita yung mangyari dayta. So nga na kayo nga baguhan pa lang, isurwan yun, dagitihan pa nga ng asawa. Nga anak yun, kas ka na kami, anda pa nga ng asawa, so ibagbagamin ng mga asawa kayo. Kitaan nyo, di katugangan nyo. Di katuganganan nyo, tada to'y Biblia ni. An nga uway nasti. Kitaan nyo, di abalayanan. Datatang nyo. Kitaan nyo mo, di manugangan da. Tamangan no kay ibaw das aw ni din innam. Kayo masaksakta na? No ada tikastoy, oh Lord, you are my life. You are lamb in our family. Amen. So kitaan nyo. So nga siyak no amisan, da kayong anak No mga asawa kayo, hanlang nga day, kwatikit kitaan nyo, pintas. Kitaan nyo, pati dia katuganganan nyo, tahan yung aabalayan kada kami ati, karirimi Kitaan nyo tinadyusan. Amen. Hallelujah. So, nanesak anak sa ngarudon nga mga sasawa. Hanmat nga day tati puntos. Pero nasapa pa'y lang. Kaputahan ka pa nga ng asawa, you need to pray. Kita di katuganganam, ta saan nga kang agproblema after. Pastor ka, you need to know. Nga maawatan da ka. Yes. Ado ti hanga makawat ti pastor. Ure to pa siya the family ni Mrs. Kahit nabayag kami nag-inadyas. Ure kakasinsin na. Adjustment. Amen. Pipia da kami nga mismo nga pamilyata inbulos dakpay. Pero ni Mrs. ibirok na piman. Di ada ilp na. Ay. Ada ilp na kontra Biblia. Kung naman. Handa nga mo nga ada amin the Bible. Takdakkel nga ilp. Ngam handa nga mo di ay. Ay birok na piman da dihat. Madatong nga tao. Sino nga'y? Timang mayat piman di Biblia, tinigyan na makan mo pa yung papel. Pero, ni Apo Diyos kayam na kadakkelan. Amen? So, in the long run, sada makita. No, matibay ka ng anak ni Apo Diyos. Hallelujah. Amen. So nga kita nyo, kastoy gayam di mangyari. So nga kailangan nga rod,
nga da action tayo ditoy. Tapno, maisital tayo day family tayo, iday plan of God. Verse 35, I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law, dagito day manugang, and against her mother-in-law, day katugangan na. So, ngoray mula na kayong babalasang. Kita nyo, kang gaputan na taraki. Ni Apo Diyos, iti number 1 na konsultaan ditoy. Verse 36. So, kita nyo, Jay? Your enemies, si man ulit. Oh, kita nyo? Tinadong pataros. Your enemies, ijay NIV, verse 6. Okay. A man's enemies will be the members of his own household. Amen. So kasano may ngarod nga makwaday ta? Ma-overcome. Babaan lang ijay lamb. Nga ni Jesus. No umay ngarod yung word of God yung family, possible nga aglalaban kayo manen because of that. Ngam datin, already awan pa ni Jesus, the spirit of death, the spirit of the devil, padasanan nga destroyan day ta family. So, dakal di sangwan di family nga problem. No, Kristiyano ka, kay saan mga mangkayat manen ijay teaching ni Jesus, inimi manen. Dajay manen tinatangal ni Satanas, inimi manen. So tilang solusyon, mamangan kayo, ijay Passover lamb. Ijay na kayo nga protektaran ni blood, ijay na kayo protektaran ni Apo Diyos, ijay angel of death, kaya ijay na isital no maborn ginda amin, awanan ti bumusorpay. That's the only way. Only way ang. So nga ron nga even your wife. Kat saan mo pagtrasan ni Jay? Don't trust anyone. Ti pagtrasam lang the Lord. So ti makaisital lang ni Lord. So nga ipan mo kini Lord. So nga kakapangan kayo. Ti tinapay. Ti Passover lamb. Karon kayo ti devotion. Karon kayo iti prayer. Karon kayo kadagiti parties. Celebrate yung amin. Ti wedding anniversary yo. Ulitak manan, nuaming san, madiyo day, tasay sayangan nyo ti kwarta. Panunutan nyo ka di dyan, inu-inum nyo idi. And is-isbuyo lang. Panunutan nyo dyan, sugsugal yo, sugador ka. Indra-drugs mo no nagda-drugs ka. Nga na pananaday, demonic. Tatanga da ka kini Lord, hanggang kaya ti gumastos. You need to rebuke yourself. Amen. Hallelujah. Yeah? Met ba? Ti husband and wife? Amen. Ta kayo nga duma, talaga seryoso ito pa yun. Ngam, aksyonan nyo ngamin da ito'y. Ulitak manan na tao ka, gapo di purpose ni Lord. Handa ka kumang inaramid, no hanga di plano na. Awan kumatinted na king kangalay. Iso nga tandaanam, kanan nyo nga imilitate, nabiyagak, gapo di purpose ni Lord.
nadaak dito'y lubong, fulfilled kay plano na. Anak ka nagbiag for my own, nabiyagak for the Lord. Nagijay kami in the meditation na even my money, even nagito'y sanikwa, in trust lang ni Lord na ito'y kaniyak. Tapno, adaw sarek, nga mang fulfill, iti purpose na in my life, in my family. Noon niya ti akam ko dito'y lubong. Nagiti kami in the meditation. So, naapay nga gumagat ka because of that. Amen? Okay na? So, that's my message. Sangwan nyo ti family yo. Ang kayong ag-focus ti pirak-pirak laeng. Di negosyo yo. Ang lang adadjay. Ag-focus kayo karagitoy plan of God. Bakapan dagiti kwarta. Dadjay nga isagawayo, uno i-workout yo. Kita nyo ulit manen, apay nga inted, ni Apo Diyos ti gold, karagiti Israel di Egypt. Tapno i-build ako ma day temple. Kung kita nyo ti deception ni Satan, inaramid ni Aaron nga didyosen nga baka. Sukas jay matlang kada tayo no minsan. The gold, money, nga usaran tayo kuma for the purpose of God. Disiban the devil. Iti panono tayo agbaling kedi nga didyosen tayo di money than God. Isu ngay naramid da nga didyosen da. Isu ti bagbawbawdanan da di gold. That means, di money, nga da kadakwada, di kinabak ng isukit din, ti daydayawan da. Inbis nga ni Apo Diyos nang ito di jay, tapno kumaaramidan da, di pakaidayawan na. So even today, kasi ti kaadwan nga tao, nga di kwarta, isunti surusurutan da. Naging didyosen di money, hanan nga ni Apo Diyos. But now, I tell you, kaya you the giant may work out. Very simple, ano? Family devotion lang. Di ba simple di ay? Amen. Narigat aya di ay. Oh my God, darling. Nukunam. O dadungo nga landoken ni Sister Bilin. Dungo. Holding hands na tagkararagta. Prayan tati ubing. Tono kwang anniversary mi, may kayo. Ag-join kayo man, tay prayan nyo na kami, nga amayo, inayo. Oh, gosh. Kasjayaan. Hallelujah. Birthday ka anak. Tao umaak si manok kan siyamot di kayak. Umalik kayo. Kasjay. Takitam ka di, magsisangpot ti makan. Birthday ba iman daddy? Kasi hanga naggaputay na nabanggit ko lang manan ni Pastor Lando kot isuman na tikikita nyo Takas dyan namamingsan, uray binanggit ko, datayo amin di ay. No ni Noel man ang tibanggitak, ni Noel man ang kikitaan nyo, no ni Sister Agustina, no ni Ruben, kunak man ang isuman ang kikitaan nyo. Dato'y message, datayo na to'y. Hallelujah. Nagganas kit din no rapture, kat na rapture kayo amin. Nagganas, kakitkitan di family nga kukuyog, nga mayat iti unity. Kaaapal nga buybuyaan. So nga dayjay ti work out you. So dayjay pa lang ti message ko tata about dayjay family you, about the Passover lamb nga i-celebrate ijay family. Ulit ka, baka hanyo naala ti point. Daytoy, in baga ni Apo Diyos sa Exodus, i-celebrate yun daytoy
forever kunana ti Israel. Ngam ti kahit nga asawa na dyan, gana nga umay di Passover lamb, sayo makita ni Jesus kayam ti tuktukuyan na diay. Now, dadya inaramid nga piyastada da dayan. Isu nga tunggal madanon da dyan nga time, nga panang ilapsot ni Apo Diyos kadakwada, ijay Egypt, ijay slavery, ket isil-celebrate da dajay nga Passover lamb, tatinangi salakan kadakwada jay lamb. Ting kabilda nga blood ijay doorpost ti balbalay da. So isil-celebrate da dajay ijay pam-family da. Baka uray ti Israel da dayay. Ngam ni Jesus ti matuktukoy ijay. Now da tayo alaan tayo da jay, nga kaslapan nakapiesta, ti family tayo, han tayo nga orayan jay, day aldaw nga da jay. Tati New Testament, the jay message is for us every day. Kadakwada ada jay aldaw. Ngay celebrate na, kada tayo every day. So mabalin ka nga giset at any day. Kaslapyas tayo na dyan nga family. So nga giset kayo kadagidjay nga piyesta, parties, iji family. Woo! Ang ano adamatay sa kayo party-party. Ha? Tagidjay lang gamit ti pag-urnungan no minsan ti family. Sabali dagidjay. Ti maibagbaga ditoy, dadjay in workout ni Jesus. Passover lamb ti preaching ko tata. Nga i-celebrate yu ijay, family you. Amen? That the worst enemy you, your family. Nuhaan nyo ma-overcome dagidjay nga spirit, ijay family you, see it dagidjay. Nga mag-torture kada kayo. Tihan mo ma-overcome, agbalin nga sa lubsob. Sebe, nga kunantikan kalaay. Ket da day sebe, da day maikarga, kaspergan, siit kat naputed, na ikarga ija unag, nautot dihay. Kaslakas day di kaaring na. So nga dapat, maikat dihay. Babaan di Passover lamb. So agiset kayo, iti piyesta, iti family you, nga panganan nyo, ti Passover lamb you. That's my point. So now, kita ka dyan nga maaksyonan dito church. Urayak diyay. Ngayon to ko adon ti mamangan dita. Ti Passover lamb da. Makita yo ti effect nanto, di family yo. Tati ministry yo, your family. Na kayo ti pastor, iti family yun. Tumakdar tayo. So, dawatan tayo kini Lord, iti help na, tulong na, tapno may workout tayo rito. Amen. Ulitak manan hayong asay-sayangan ti money, no may panggap iti purpose of God. Because that's the purpose nga apay nga adati material things. Kada tayo. Tapno, maaramid tayo, jay purpose ni Lord. Amen. Gapu kada kita material things. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, Direito yung oras. We believe in you. Sika lang kini Jesus, by the power of the Holy Ghost, ti makai-save iti individual. The same ti family. Without you, we are nothing. An mi nga kaya, nga fulfillan ti planom iti family mi. Noan da kami nga tulungan, so we need your help. So amoming kaya-kayat mo nga tulungan da kami. Tulungan
iti father, dagiti amma, ngag-aksyon, nga umay kadakwada iti focus, haan lang nga iti money, no di iti focus kadagidang nga in planum iti family na. So amin kami, O Diyos, we need your help. Open our spiritual eyes. Tapno makita mi dagitoy nga kailangan. Kailangan mi nga workout. In a family devotion, family prayer, and then parties. Ngay kami nga mamangan, piyesta, iti Paskwa, kanda dumapay nga aldaw, tapno iti kasta. Dagitoy nga aldaw, nga isil-celebrate ti lubong, kung isil-celebrate, dagiti tataw mi di Bible, ket mausar mi met, para iti pa naka-save dagiti family mi. So Father God, we need your help. We need the anointing to do this. We need power and strength. So help us, nga gather a family me. Help us to minister. Can even nagiti wives, tapno di kasta makiagrida ka nagitoy. And even nagidang o being na born again, ket dawatan mi, Father, nga umay kalakwara di pa nakitinulong. Tapno dagiti pa ihanga na born again, ma-win mi, babaan ka nagitoy nga pamayan. Taan niya kumang, iti may pagpanakal mi, nga oray adun na sulwin mi iti outside, no dagitimat pamilya mi ket nabaybayan. So Father, han mi nga kayat nga kastoy iti mangyari. Yes, kailangan nga masulwin ti adu nga tao dito'y lubong. Pero kinunami ni Saom nga ti family mi iti number 1 nga asikasuan mi nga i-lead mi ken ka ti family iti pinilim nga agbalin nga godly ket ti family met ti worst nga enemy no haan mi nga ma-fulfill ito'y. So now, Father, I pray tinaytoy nga church. I pray itinaytoy nga gimong. Now, Father God, pour out this anointing. Pour out this anointing. We ask this anointing to touch our families, touch every man, touch every father, touch every mother, nga dadito'y tapnirikasta, o may kada kami, iti action, kada gito'y, because we are now in the last days, sang buton mi na gito'y panawen for our families, agsibot na kailangan mi nga maiset dagitoy nga will mo, purpose mo, design mo, and our families sakbay nga umay ti rapture. Salamat, Father God, kat mamati kami nga gispread daytoy hanlang iti daytoy Central Church ore karigi outreaches kan karigi na dumapay nga churches nga mang imatang kadagitoy. Salamat, Lord, iti revival, iti daytoy nga teaching, iti families, iti daytoy nga church. Salamat, Father, in Jesus' name, amen. Palakpak ni Jesus.